Kiban bangai pegah haba. Dibolak-balik kata-kata Imran Aceh, anggota KPA pasukan Malik Mahmud Haram Jadah. Jino pui pegah bak komentar lo. Pajan kuyak drop Abu Laut bak KPA. Ipikir gop leh hanai simpan komentar ji. Ipikir gop bangai bandum le ji ombai keun bangai. Padahal si tok si Imran Pasenya yang paling bangai. Kan Imran Pasenya mantan pencuri ya. Mantan pencuri kamenggop. Anak-anak mata juling ah. Habis tik-tik gop kecu. Kadang kami-kami janda nak kecu leh. Ji menyo urang tegak semengut. Tegak tipe gop. Si balik-balik kata-kata. Koh-koh haba. Le ji pegahna kaji pegahna lo. Sang-sang cik lagi polisi KPA nya yu drop Abu Le bak KPA. Allah hana tegu kreh KPA maka ji kakak pegah dino lekah hana ku yu drop Abu Le bak KPA. Bak pom KPA pupom. Pupom mak tangkura ngemboti nyu de. Ujoy jak keno. Allah hai tingkat KPA ke drop Abu Le nyo. Lipih dah oh. Lih kayu kapegah yu drop bak komentar kau simpan komentar kah ha. Hana tegu kre. Makasih kakak pegah ni dong hana pi drop Abu Le bak KPA. KPA kau jauh jak tu keno. Allah hai gelipak tegom berat kah bi Aceh Malik Mahmud kah. Imran Aceh. Berat kah bi je ka Aceh Malik Mahmud. Si galom acara di Gampung Meru bak acara makang Wali Hasan di Tiro. Si kana video ulung ku keun ke Malik Mahmud. Pakah hana berani awak kah le. Naruh panggung long. Pakah hana berani awak kah hana tegu kreh yo. Pakah je bak Facebook angong. Allah hari pegah yu drop kah hana fikir ya dah le 3 nyo. Na ya bule nak awak kah. Berat bit Aceh Malik Mahmud nah.